Agata Christie. Tajanstveni protivnik. Dio 24. Julius preuzima vodstvo. U svojim odajama u Claridgeu Kramenjen se opružio na kauču i siktavim glasom na ruskom je diktirao svom sekretaru. Telefon kod sekretarovog lakta počeo je tiho zvoniti i ovaj je podigao slušalcu. Razgovarao minutu ili dvije, a onda se okrenuo svom poslodavcu. Neko vas odozdo traži. Ko je to? Dao je ime gospodin Julius P. Herzheimer. Herzheimer, zamišljeno je ponovio Kramenjen. Čuo sam negdje to ime. Njegov otac je bio jedan od američkih kraljeva Čelka, objasnio je sekretar, čiji je posao bio znati sve. Ovaj mladić je sigurno multimilionir. Oči ovoga se suze s poštovanjem bogatstva. Idite i dovedite ga, Ivane, vidite šta hoće. Sekretar je poslušao, bešumno zatvarajući vrata za sobom. Poslije nekoliko minuta se vratio. Odbio je reći mi kojim poslom je došao. Kaže da je to lično i hitno. Multimilionir, mrmljao je Kramenjen. Uvedite ga, dragi moj Ivane. Sekretar je ponovo izašao iz sobe i vratio se dovodeći Juliusa. Monsieur Kramenjen, odmah je upitao ovaj drugi. Rus se naklonio, pažljivo ga proučavajući svojim blijedim, otrovnim pogledom. Drago mi što sam vas upoznao, reče Amerikanac. Želio bih porazgovarati s vama u vezi s jednim veoma važnim poslom, ako bih mogao vidjeti vas nasamo. Značajno je pogledao ovog drugog. Moj sekretar, Monsieur Gribert, pred kojim nemam nikakvih tajni. Moguće, ali ja imam, suho reče Julius. Zato bih vam bio zahvalan ako biste mu rekli da se izgubi. Ivane, nježno reče Rus, nadam se da nećete imati ništa protiv da se povučete u susjednu sobu. U susjednu sobu ne može, prekinuo ga je Julius. Znam ove spojene apartmane i hoću da ovaj zatvorimo i da ostanemo samo vi i ja. Pošaljite ga po kikiriki. Mada nije posebno uživao u Amerikančevom drskom i nonšalantnom govoru, Kramenjen je izgarao od radoznalosti. Koliko vremena će vam biti potrebno? Možda i čitava noć ako se bacimo na to. Vrlo dobro, Ivane, večeras mi više nećete biti potrebni. Idite u pozorište, uzmite slobodnu večer. Hvala vam, vaša ekscelencijo. Sekretar se naklonio i izašao. Julius je stao kod vrata, posmatrajući ga kako izlazi. Na kraju je uz zadovoljni uzdah zatvorio vrata i vratio se na svoje mjesto u sredini sobe. A sada, gospodine Herzheimere, možda biste bili ljubazni da prijeđete na stvar. Mislim da ćemo odmah to završiti, razvlačio Julius riječi, a onda se naglo promijenio. Ruke uvisili pucam. Kramenjen je za trenutak slijepo zurio u automatika, onda je gotovo komičnom brzinom podigao ruke iznad glave. Istog trena Juliusu je bilo jasno. Čovjek pred njim bio je kukavica, ostatak će biti jednostavan. Ovo je nečuveno, vrisnuo je Rus visokim histeričnim glasom. Nečuveno, mislite li me ubiti? Ne ako budete tih. Ne hodajte kriomice prema zvonu, tako je. Šta želite? Ne budite brzopleti, sjetite se da je moj život od najvećeg značaja za moju zemlju. Možda sam bio oklevetan. Rekao bih, reče Julius, da će onaj ko vas pošalje s ovog svijeta učiniti veliku uslugu čovječanstvu. Ali ne brinite, ja vas ovog puta ne namjeravam ubiti, odnosno ako budete razumni. Rus je klonio pred čvrstom prijetnjom očiju ovog drugog. Prešao je jezikom preko svojih suhih usana. Šta hoćete? Novac? Ne, hoću Jane Finn. Jane Finn? Ja nikad nisam čuo za nju. Vi ste prokleti lažov. Znate savršeno dobro na koga mislim. Kažem vam da nikada nisam čuo za tu djevojku. A ja vama kažem, brzo mu je odvratio Julius, da ovaj mali Vili umire od želje da opali. Rus je vidljivo klonuo. Ne biste se usudili. O, usudio bih se, sinko. Kramenjen je sigurno prepoznao nešto u samouvjerenom glasu jer je zlovojno rekao. Dakle, pretpostavimo da znam na koga mislite. Šta s tim? Reći ćete mi sada, odmah sada, gdje je ona? Kramenjen je odmahnuo glavom. Ne smijem. Zašto? Ne smijem. Ono što tražite od mene je nemoguće. Bojite se, koga? Gospodina Brauna? A, to li vas tišti? Dakle, postoji takva osoba. Sumnjao sam u to, a na sam spomen njegovog imena padate u nesvijest. Ja sam ga vidio, polako reče Rus. Razgovarao sam s njim licem u lice. Saznao sam to tek kasnije. On je bio samo jedno lice u masi. Ne bih ga prepoznao da ga ponovno vidim. Ko je on zaista? Ne znam, ali ovo znam. On je čovjek koga se morate plašiti. On neće nikad saznati, reče Julius. On sve zna, a njegova osveta je brza. Čak i ja, Kramenjen, ne bih bio izuzetak. Znači, nećete učiniti ono što sam od vas tražio. Tražili ste nemoguće. Šteta za vas, veselo reče Julius, ali generalno svijet će imati koristi. Podigao je revolver. Stanite, vrisnuo je Rus. Ne mislite me valjda ubiti? Naravno da mislim. Stalno slušam o tome kako vi revolucionari mislite da je život jeftin, ali čini mi se da stvari stoje drugačije kada je vaš vlastiti život u pitanju. Dao sam vam jedinu šansu da spasite svoju prljavu kožu, a vi ste je odbili. Oni će me ubiti. Pa, ljubazno reče Julius, to je na vama. Ali reći ću ovo.
Ovaj mali Vili ovdje opasno je precizan i da sam ja na vašem mjestu, obje ručke bih prihvatio kakvu takvu šansu gospodinom Brownom. Obislit će vas ako me ubijete. Ne, stranče, tu griješite, zaboravljate na dolare. Gomila advokata će se baciti na posao, dovest će poznate doktore i na kraju balade će zaključiti kako u trenutku ubistva nisam bio priseban. Provest ću nekoliko mjeseci u nekom tihom sanatoriju, moje psihičko stanje će se popraviti, doktori će me ponovo proglasiti mentalno zdravim i eto ti sretan kraj za malog Juliusa. Mislim da bih mogao istrpjeti nekoliko mjeseci odmora ako bi to značilo da svijet oslobađam vašeg prisustva, ali nemojte se zavaravati da ću visiti zbog toga. Rus mu je vjerovao. I sam korumpiran, bezrezervno je vjerovao u moć novca. Čitao je o američkim suđenjima za ubistva koja su se odvijala sasvim slično onome što je Julius opisao. On je i sam kupovao i prodavao pravdu. Ovaj mladi Amerikanac snažnog otegnutog glasa držao ga je u šaci. Brojat ću do 5, nastavio je Julius, i pretpostavljam da se ako me pustite da brojim iza 4, više nećete brinuti oko gospodina Browna. Možda ću poslati cvijeće na sahranu, ali vi ga nećete mirisati. Spremni? Počinjem. 1, 2, 3, 4. Rus ga je preginuo blisko. Ne pucajte! Učinit ću sve što želite. Julius je spustio revolver. I mislio sam da ćete se prizvati pameti. Gdje je djevojka? U Gatehouse-u u Kentu. Mjesto se zove Astley Priors. Da li je ona tamo zarobljenik? Nije joj dozvoljeno da napušta kuću, mada je tamo prilično mirno. Mala glupača je izgubila pamćenje, prokleta bila. To sigurno živcira vas i vaše prijatelje. Šta je s onom djevojkom koju ste namamili u zamku prošle sedmice? Ona je također tamo, slovoljno reče Rus. Odlično, reče Julius. Zar nije sve ovo savršeno ispalo? A sada krenemo u šetnju. Kakvu šetnju, ukočio se Rus. Pa do Gatehouse-a naravno, nadam se da volite automobile. Kako to mislite? Odbijam da idem. Hajde, nemojte se sada ljutiti. Znate i sami da nisam glupi klinac da vas ostavim ovdje. Prva stvar koju biste učinili bilo bi da pozovete svoje prijatelje. Primijetio je kako se ovom drugom smračilo lice. Vidite, već ste sve lijepo smislili. Ne, gospodine, krenut ćete sa mnom. Ova vrata vode u vašu spavaću sobu. Uđite unutra. Mali Vili i ja ćemo krenuti za vama. Obucite neki deblji kaput. Tako je. Krzneni okovratnik. I vi sebe nazivate socijalstvom. Sada smo spremni. Krenut ćemo niz stepenice pa kroz predvorje do mog automobila. I ne zaboravite da vas držim na nišanu. I kroz kaput pucam isto tako precizno. Samo jedna riječ ili čak pogled na nekog od onih cifranih sluga i kraljevstvo ognja i sumpora će dobiti pridošlicu. Zajedno su sišli stepenicama i krenuli prema parkiranom automobilu. Rus se tresao od bijesa. Hotelska posluga je bila svuda oko njih. Krik mu je titrao na usnama, ali u posljednjem trenu bi ga hrabrost napustila. Amerikanac bio čovjek od riječi. Kada su stigli do automobila, Julius je ispustio dah olakšanja. Opasna zona je bila za njima. Strah kao da je hipnotizirao muškarca pored njega. Uđite, naredio je. Onda je hvatio Rusov krimični pogled. Ne, vozač vam neće pomoći. Bio je marinac. Nalazio se u mornarici u Rusiji kada je izbila revolucija. Njegovog brata su ubili vaši ljudi. George? Da, gospodine, vozač je okrenuo glavu. Ovaj gospodin je ruski boljševik. Ne želimo ga ubiti, ali ćemo na to možda biti prisiljeni, razumijete? Savršeno, gospodine. Želim ići u Gatehouse u Kentu, znate li put? Da, gospodine, to je na neki sat i po odavde. Potrudi se da bude za sat, u žurbi sam. Dat ću sve od sebe, gospodine. Automobil je jurnuo kroz promet. Julius se udobno smjestio pored svog zarobljenika. Držao je ruku u džepu kaputa, ali ponašanje mu je bilo besprijekorno. Bio je jedan čovjek koga sam upucao u Arizoni, veselo je počeo. Na kraju jednosatne vožnje siroti Kramenjen je bio više mrtav nego živ. U nastavku anegdote o čovjeku iz Arizone bio je tu jedan nasilnik kao i epizoda u Rocky Mountains. Juliusov pripovjedački talent bio je možda ne baš striktno precizan, ali zato veoma živopisan. Usporivši, vozač je doviknuo preko ramena da upravo ulaze u Gatehouse. Julius se naredio Rusu da im pokaže put. Njegov plan je bio da se odvezu pravo do kuće. Tamo će Kramenjen zatražiti da vidi one dvije djevojke. Julius mu je objasnio da mali Vili neće podnositi gluposti. Kramenjen je do tog trenutka već postao kao glina u Juliusovim rukama. Zastrašujuća brzina kojom su do ovdje došli samo ga je dodatno obeznanila. Na svakom uglu pripremao se za smrt. Automobil je jurnuo stazom i zaustavio se ispred kuće.
Vozač je čekao daljnje naredbe. Prvo okreni automobil, George, onda pozvoni na vrata i vrati se na svoje mjesto. Ostavi motor neka radi i budi spreman da pojuriš kao sam vrag kad ti dam znak. U redu, gospodine. Čim je otvorio prednja vrata, Kramenjen je osjetio vrh cijevi zabijene u rebra. Sad, pisne Julius, budite pažljivi. Rus je klimnuo glavom. Usne su mu bile bijele, a glas nije bio previše siguran. To sam ja, Kramenjen. Odmah dovedite one djevojke, nemamo vremena za gubljenje. Whittington je sišao niz stepence, uskliknuo od iznenađenja pri pogledu na Kramenjina. Vi, šta se desilo? Sigurno znate da je plan. Kramenjin ga je prekinuo riječima koje su izazvale nepotrebnu uzbunu. Izdati smo, plan je propao, moramo spašavati vlastitu kožu. Djevojka, odmah, to nam je jedina šansa. Whittington je oklijevao, ali samo za trenutak. Dobili ste naredbe? Od njega? Naravno, zar bih inače bio ovdje, požurte, nemam vremena za gubljenje, bolje da i ona druga mala glupača dođe. Whittington se okrenuo i utrčao u kuću. Mučne minute su prolazile, a onda dva zakukuljena lika su se pojavila na stepenicama i zatim bila brzo ugurana automobil. Manja od njih dvije se počela otimati i Whittington je bez oklijevanja gurnuo unutra. Julius se nagnuo i kada je to učinio svjetlost iza otvorenih vrata, obasjala mu je čelo. Drugi muškarac koji je stao iza Whittingtona iznenađeno je kriknuo. Više nije bilo skrivanja. George, kreni, viknuo je Julius. Vozač je nagazio gas i automobil je uz skok pojurio naprijed. Muškarac na stepenicama je opsovao. Ruka mu je krenula u džep. Bljesnulo je i začeo se prasak. Metak je za dlaku promašio višu od dvije djevojke. Spusti se dole, Jane, viknuo Julius. Slezi napod. Oštro ju je stisnuo prema dole, a onda se okrenuo pažljivo, naciljao i opalio. Jesi li ga pogodio? Uzbuđeno je viknula Tuppence. Naravno, odgovorio Julius. Mada ga nisam ubio. Bitan je kao što je on teško umiru. Jesi li u redu, Tuppence? Naravno da jesam. Gdje je Tommy i ko je ovo? Pokazala je na Kramenjina koji je drtao. Tommy je na putu za Argentinu. Pretpostavljam da je mislio da si gotova. Polako kroz kapiju, George. Tako, treba će im bar 5 minuta da krenu za nama. Koristit će telefon, pretpostavljam, pa se pazi da ne naletiš na neku zamku i nemoj ići direktnim putem. Pitala si ko je ovo, Tuppence. Dozvoli da te predstavi mesije Kramenjina. Uvjerio sam ga da je radi vlastitog zdravlja bolje da krene na ovaj put. Rus je ostao tih, još uvijek obuzet užasom. Ali zašto su nas pustili? Sumnjičavo je rekla Tuppence. Rekao bih da ih je Monsieur Kramenjen zamolio tako ljubazno da ga jednostavno nisu mogli odbiti. Ovo je bilo previše za Rusa, divljački se zaderao. Prokleti bili, oni sada znaju da sam ih ja izdao. Moj život više ni trenutka u ovoj zemlji neće biti siguran. Tako je, složio se Julius, zato bih vam predložio da se istog trena vratite u Rusiju. Pustite me onda, povikao je ovaj. Učinio sam sve što ste od mene tražili, zašto me i dalje držite? Sigurno ne zbog uživanja u vašem društvu, pretpostavljam da možete odmah izaći ako želite. Ja sam mislio da biste željeli da vas odbacim do Londona. Možda nećete ni stići do Londona, zareže je ovaj. Pustite me odmah sada. Nema problema. Zaustavi auto, George. Gospodin neće putovati s nama. Ali ako ikada budem došao u Rusiju, mesije Kramenjine, očekujem da me primite s dobrodošlicom ali prije nego što Julius uspio završiti svoj govor i prije nego što se automobil zaustavio, Rus je iskočio iz auta i nestao u noći. Malčice je nestrpljiv da nas napusti, primijetio Julius dok su ponovo kretali. I nije mu palo na pamet da se pristojno pozdravi s damama. Nego Jane, sada se možeš vratiti na sjedište. Djevojka je po prvi put sada progovorila. Kako si ga nagovorio? Pitala je. Julius je potapšao svoj revolver. Mali Willy je zaslužan za to. Fantastično, uskliknula je djevojka. Boja joj se vratila u obraze i s divljenjem je pogledala Juliusa. Anet i ja nismo znali šta će biti s nama, reče Tuppence. Stari Whittington nas je po kratkom postupku izbacio. Mislili smo da smo kao janjad koji vode na klanje. Anet, reče Julius, tako je zoveš. Kao da je pokušavao priviknuti se na to ime. Tako se zove, reče Tuppence širom otvorenih očiju. Vraga, izletjelo Julius. Ona možda misli da je to njeno ime jer je izgubila pamćenje jedno dijete, ali ona je jedna i jedina, originalna Jane Finn. Šta? Vrisnula je Tuppence, ali bila je prekinuta. Sa žestokim udarom metak se zabio u sjedalo odmah pored njene glave. Dole, viknuo je Julius, to je zasjeda. Ovi tipovi su se brzo bacili na posao. Nagazi, George. Automobil je poletio naprijed. Odjeknula su još 3 hica, ali na svu sreću predaleko. Julius se uspravio i okrenuo nazad. Ništa u šta bi se moglo pucati, tmurno je rekao, ali mislim da će nas uskoro čekati još neki mali piknik. Digao je ruku prema svom obrazu. Povrijeđen si, brzo je pitala Anet. To je samo grebotina. Djevojka je skočila na noge.
Pusti me da izađem kad kažem, zaustavi auto, oni mene love, ja sam ta koju želi. Vi ne možete poginuti zbog mene. Pusti me, natezala je kvako na vratima. Julius je s obje ruke zgrabio i zagledao se u nju. Govorila je bez traga stranog naglaska. Sjedi dole, dijete, nježno je rekao. Mislim da je s tvojim pamćenjem sve u redu. Lagala se i svo vrijeme, zar ne? Djevojka ga je pogledala i klimnula glavom, a onda je odjednom priznula u plač. Julius je potapšao po ramenu. Hajde, samo mirno sjedi. Nećemo ti dozvoliti da odustaneš. Djevojka kroz jeca je nerazgovjetno reče. Ti si moj zemljak, čujem ti po glasu, budiš me nostalgiju. Naravno da sam ti zemljak, ja sam tvoj rođak, Julius Hersheimer. Došao sam u Europu da bih te pronašao i boga mi pošteno si me namučila. Automobil smanjio brzinu. George je preko ramena rekao. Raskršće, gospodine, nisam siguran kojim putem krenuti. Automobil je usporio sve dok se nije gotovo zaustavio. U to je jedna prilika odjednom uskočila unutra i ubacila glavu ravno među njih. Oprostite, reče Tommy, smještajući se. Mnoštvo oduševljenih uzvika ga je pozdravilo. On im je ozbiljno rekao. Čekao sam vas u grmlju uz prilaz. Primio sam se odozada za auto. Nisam vas mogao obavijestiti dok ste onako jurili. Mogao sam se samo nadati da ćete usporiti. A sad, djevojke, izađite van. Vani? Da, tamo je stanica odmah uz cestu. Voz stiže za 3 minute. Uhvatit ćete ga ako požurite. Šta to dobraga pokušavaš? Bijesno je pitao Julius. Misliš da ćeš ih prevrti ako ostavimo automobil? Ti i ja nećemo ostaviti automobil. Samo djevojke. Poludio si, Beresforde, potpuno si poludio. Ne možeš pustiti djevojke da idu same. To bi im bio kraj. To mi se okrenuo prema Tepens. Izađi napolje istog časa, Tepens. Povedi je sa sobom i napravi tačno ono što sam ti rekao. Ništa se neće desiti, sigurna si. Kreni vozom za London, idi pravo kod Sir Jamesa Pila Edgertona. Gospodin Carter živi izvan grada, ali bit ćeš sigurna i s njim. Proklet bio, viknuo Julius, ti si lud. Jane, ostavi ni tu gdje si. Iznenadnim brzim pokretom Tommy je zgrabio revolver iz Juliusove ruke i upierio ga u njega. Vjeruješ li mi sada da sam ozbiljan? Izlazite napolje, obje i učinite kao što sam rekao ili pucam. Tepens je iskočila povukavši neodlučnu Jane za sobom. Hajde, sve je u redu. Kada je Tommy siguran, on je siguran. Brzo, propustit ćemo voz. Počeli su trčati. Julius, potisnuti bijes, sada je proključao. Šta do vraga? Tommy ga je prekinuo. Zaveži. Želim porazgovarati malo s tobom, Julius Hersheimere.